Nagabenta ke khubor baman kasni pet bat subscribe ya u Antor News. Kuble ye phi baro kini kilong ki khubor bamta kasni. Ka election siteng samoy na gambarji kalong khalai terek unai weng ba ka jingyo vote kalong ha ka arpulai terek unai weng kat kum ka jipen bet jong ka ECI na ka benta ki seng sang perthe ke banyak kon election na ka teka constituency ka seng congress ka penyeng ya uji jang amarang nong vote MME barim bad MP katura saleng isang ma kum ukur tong banyak kon. Hakaji penpena kertong ya ukurtong ko All Indian Congress Community kabadai kaji munjur lang da presiden ka AICC umala karjun karji laban kodo baka election system samoy kadai kepala pelong na kabenta kadai kepala pelong na mar kajing ino kam jong UMLA barim sangleng sangma hadien ba ula job kum MP ka Lok Sabha natura. Na kabenta ke NPP ka penyang ya ka kurem jong ukorat ke sama ka methap chandi sangma kat baka TMC kala penyang ya ka MDC Shadi Rani sangma kabade ka kurem UMLA barem uzenet sangma bat ka parsa kersi Dr. Mukul sama.